Dobrodošli u vlogić mog prvog dana proba u Miamiju. Ljudi moji, dobrodošli u prvi dan proba. Ja sam toliko jet lagana od sinoć. Dobrodošli u kampus Bay Vista u Miamiju gdje imamo probe za show i onda idemo na brod. Ali imamo probe mjesec i pol dana. Ovo je moj drugi put na Royal Caribbean ugovoru i ovaj put su mi dali bolju sobu, ljepšu sobu. Neću sad napraviti tur zato što je 6 jutro. Zaspala sam sinoć po ovom vremenu u 11. Po vremenu Zagreba je bilo 5 jutro sljedeći dan. Tako da ne znam di sam i preko noći sam se budila par puta. Ali tu smo, gdje smo sad, htjela sam se rano dići. Nemam još ni note, ni scenarij za show, tako da se sad spremamo. Nemam ništa hrane, isto alarm je sad zvonio. Sad se spremamo, nešto pronalazimo neku hranu negdje. Moram vode puno pit jer danas pjevamo, nisam dugo pjevala, trebam se vratiti u formu. Plesači čak imaju balet u 9 ujutro, ali mislim da neću na to stići jer želim se posvetiti scenariju, jer imam individualno sa nekim ko će s nama raditi show. Ne znam, vidjela sam samo ime na rasporedu, tako da držite mi fige. Vidjela sam cijelu ekipu da su se družili sad kroz par dana bez mene tu u kampusu, zato što sam ja naknadno došla. Znači, oni su došli 1.5. Ovo je sad, danas je 5.5. Tako da su imali par dana bez mene. Ali zato što su mi za ovaj ugovor rekli 10 dana prije, ja sam rekla pa moram se spremiti, ne mogu stići doslovno u tjedan dana se spremiti i promijeniti cijeli život. Staviti cijeli život u 3 kofera i odletiti za Miami. Tako da, drago mi je da su mi dali malo vremena, idemo se spremati. Išla sam na čišćenje lica u Deluxe, ako ste u Zagrebu. Znači, ja sam imala užasnih problema sa aknama u životu. Meni ovako čisto lice nije bilo, ne znam, nikad. Znači, nema kreme koja može čistiti lice kao čišćenje lica. Hvala. Šminkica, nešto lagano, čak malo previše za probe. Vani pljušti kišorina i dobro da sam uzela kišobran, znači sve stvari su mi na podu. Obzirom da mi nije radio Dyson, ja sam zadovoljna. Dyson mi ne radi zbog struje koju su Amerikanci odlučili napraviti duplo slabijom i ako ga tu uključim će mi se uništiti. Tako da, s obzirom na to, I woke up like this, not really, ali sviđa mi se. Idemo! Ne mogu vam opisati koliko sam sretna da sam tu. I ne mogu vam opisati koliko želim reći svemiru da sam sretna da sam tu. Jer kad se nešto loše dogodi, uvijek sam kao aj se Bože, zašto se to dogodilo, zašto? A kad se nešto dobro dogodi, onda samo pređem prek toga i ko da je najnormalnija stvar na svijetu, buba mi je ušla. Gdje sad? Tako da, kad se nešto dobro desi, molimo to ne uzeti zdravo za gotovo, nego se posvetiti tome, akceptati to, govoriti to u svemir, jer želimo još više ovakvih predivnih iskustava i opcija i ponuda i brodova i poslova. Želim vam svima predivan dan. Prestala kiša padat. Nisam mogla naći scenarij. Obično po hodnicima budu zalijepljeni bar kodovi sa scenarijima, sa svim showovima. I bili su bar kodovi za 100 drugih stvari, ali nisam našla bar kod za scenarij. Mislila sam ga skenirati sad, prolaziti to evo 2 sata prije početka proba, jer nemam scenarij još, nema nikoga još u studiju. Ali da, snaći ćemo se onda kad dobijem papirnati scenarij, kaj da radim. Najgora stvar na svijetu se dogodila, a to je da je Starbucks zatvoren. Kak je Starbucks u Americi zatvoren? Ne razumijem, znači bila sam 120% vjerena da će raditi. Gdje sad ja idem? Idemo vidjeti jel nešto drugo radi, jer ja ako ne unesem kofein u svoje tijelo
kroz sljedećih 2 sata neće biti dobro. Nisam ništa jela. Evo, pijem vodu. Nema hrane. Starbucks je zatvoren. Super! Tako krećemo sa avanturama. Htjela sam naći kavu, jeste ponosni na mene. Bio je aparat, čak. $2. A to su cijene na aparatu u Zagrebu. Kad sam rekla Eliotu da nisam našla kavu, a već sam budna duže od sat vremena, rekao je: pa ne bojim se ja za tebe, nego bojim se za ekipu s kojom radiš, da se nešto ne desi. I rekao je: nadam se da će ostati nešto o Royal Caribbeana za mene, da se audiciram, ako već nećeš popiti kavu. Rekao: ok, uzet ću kavu i sve će biti ok. Ekips, našla sam ih, evo ih tu, evo. Ne kužim. I to napisala je ženska u mailu, da je zapravo samo u sobama. Kak ja nisam to pročitala. Uglavnom, ovo je bio raspored, danas je slični takav. Kavica osigurana, kartica osigurana, malo ću se upjevat. I da vidim taj raspored i da vidim scenarij. Uspjela sam. Dobar dan, ekipica. Upravo sam bila unutra, sad sam evo izašla. Dali su mi, preslatki su, dali su mi folder. Užasno sam se bojala da ću morati trčati nabavljati folder, ali dali su mi ga i note su unutra. I sam isprintano i sređeno i tako sam happy. Idem sad po Chick-fil-A, pojest nešto napokon, 12 sati. Imam slobodno do 2. Većina ekipe ima slobodno od 1 do 2, ali ja imam slobodno malo više danas. Super je bilo, prošli smo jednu pjesmu, prva stvar ujutro, i onda sam imala individualno govor o ulozi, govor o liku sa associate direktoricom Amy, i to je bila jako zabavna. I doslovno u sobi do je neko puštao tako glasnu muziku, pa je rekla: šta je ovo što se dešava, noćni klub pored nas, tako da smo se malo micali lijevo desno. Našla sam kavu ujutro i to sam jako sretna. Mislim da ću nazvat Eliota malo da se čujemo. Stigla sam nazad u sobicu. Dobar tek. Evo, bilo je $16. Znači napišu ti na meniju. Na meniju ti jedna stvar piše ono $10, $11 i onda si mislim joj, pa to su jeftinije cijene nego u Zagrebu. I onda kad nabace porez, sam 16. Ali nemam druge opcije. Sweet potato base. To nikad nisam. Da ti možeš kao base umjesto, ne znam, riže izabrat. Batat. Tako volim batat. Batat. Beef jerky. Ne beef. Chicken jerky. Kao marinirano piletina. I ovaj neki Caribbean kao sos, beans u sos od avokada. I šta je ovo? Krumpir. Oni baš vole svoj krumpir. Nije loše. Evo, čekamo sad da mi krene sat i pol individualnog pjevanja, prolaženja kroz pjesme. To sam jako happy i excited. To bi trebalo krenuti sad, uskoro. Tako da, dan je bio super i imali smo kao prvi sastanak sa ovom jednom ženskom iz studija i bilo je ok, 2 sata ka onim glavnim informacijama. Ekipa mi je fakat fora, skompala sam se s ovom jednom curom koja je zapravo swing. Gotova za današnji dan, prvi dan gotov. Nisam mislila da ću preživjeti, ali zapravo nisam toliko jet lagana kao što sam mislila da ću biti.
čekam sad namirnice da mi dođu jer sam naručila da mi dođu namirnice. Doslovno ispadne jeftinije naručiti taj Instacart se zove, nego ići Uberom do Targeta, plati $10 Uber, plati Target koliko već je i onda opet Uber nazad kao i nosit sve to. Tako da, super je prošao prvi dan, ljudi su fakat ok i sve ide super. Hello. Zvala sam Eliota kada sam imala pauzu. On je isto dobro. Doma je ići na audicije sad ovaj tjedan. Ja sam tu bila prije u 136, a sad su me stavili u 135. Koja luda. Koji ludi život. Lik mi je upravo donio hranu. U zadnji tren sam dodala još par stvari. Tako da ću to sad spremit, poješću onda od ručka, idem se otuširat i krepat. Bio super dan, vidimo se sutra.